Noć 26. aprila 1986. godine. Na nebu iznad severa Ukrajine pojavio se bljesak, koji je parao mrak i nagoveštavao katastrofu neslućenih razmjera. U 1 čas i 23 minuta posle ponoći, snažna eksplozija potresla je 4. reaktor nuklearne elektrane Černobil. U tom trenutku, većina stanovnika obližnjeg grada Pripjata spavala je mirnim snom, nesvesna da je započeo događaj koji će zauvek promeniti njihove živote i svet. Nuklearni reaktor je eksplodirao, izbacujući radioaktivni oblak u atmosferu. Bila je to najveća nuklearna nesreća u istoriji čovečanstva, ali možda još strašnije od same eksplozije bila je tišina koja ju je pratila. Vlasti su ćutale, informacije su se skrivale. Istina o Černobilu bila je obavijena velom tajne, a ono što se dogodilo te noći bilo je tek početak priče o obmani koja će trajati narednih 40 godina. Černobil, ime koje je nekada označavalo ponos sovjetske nuklearne moći, posle te noći postalo je sinonim za strah i misteriju. Sovjetski savez je ulagao ogromna sredstva da izgradi moćne nuklearne elektrane koje bi svetu pokazale tehnološku superiornost socijalističkog sistema. Grad Pripjat iznikao je nadomak elektrane kao moderni grad budućnosti, dom za 50.000 ljudi, uglavnom mladih porodica radnika i inženjera. Sve je odavalo utisak progresa i neograničene energije. Ipak, iza kulisa tog ambicioznog projekta krile su se tamne senke, propusti u dizajnu reaktora i manjkavosti u bezbednosnim merama o kojima se nije smelo govoriti. Još pre kobne noći bilo je znakova upozorenja. 1982. godine, samo par godina nakon što je nuklearna elektrana puštena u pogon, u reaktoru broj 1 dogodila se ozbiljna nezgoda, delimično topljenje jezgra reaktora. Ta informacija strogo je zataškana. Javnost nije imala pojma da se već tada desio nuklearni incident u Černobilu. Zvanično, sve je funkcionisalo besprekorno. Unutar tajnih izveštaja KGB-a, međutim, stajalo je upozorenje. Preduzete su mere da se spreči panika i širenje provokativnih glasina. Drugim rečima, istina se potiskivala zarad očuvanja ugleda sovjetskog nuklearnog programa. Tokom 1984. godine dogodilo se još nekoliko vanrednih situacija u elektrani, koje su također prečutane. Već 1983. stručnjaci su upozoravali Moskvu da je Černobilska elektrana jedna od najopasnijih u SSSR-u zbog nedostataka u bezbednosnoj opremi. Ipak, ništa od toga nije dospelo do ušiju javnosti. Sovjetski režim je bio rešen da sakrije svaku slabost, pa makar to značilo kockanje sa nuklearnom katastrofom. U takvoj atmosferi poluistine i samouverenosti, u noći 25. aprila 1986. godine počeo je eksperiment na 4. reaktoru. Planirano je ispitivanje sigurnosnog sistema. Paradoksalno, test koji je trebalo da poveća bezbednost završio se kao okidač katastrofe. Zbog ranijih kašnjenja, test je započet kasno u noć, sa umornom ekipom koja je želela da završi posao. U nizu kobnih grešaka, operateri su isključili ključne sigurnosne sisteme i spustili snagu reaktora na nivo koji je bio nestabilan. Reaktor tipa RBMK imao je tajnu manu. U određenim uslovima mogao je naglo da poveća reaktivnost umjesto da se ugasi. Upravo to se desilo te noći. Tačno u 1 sat i 23 minuta i 40 sekundi posle ponoći, operator je pritisnuo dugme za hitno gašenje, a za 5, ali bilo je prekasno. Umjesto da se ugasi, reaktor je eksplodirao. Prva eksplozija prodrmala je zgradu reaktora, podigla betonski poklopac od 2000 tona kao da je od papira, a odmah zatim usledila je i druga eksplozija. Krov postrojenja odleteo je u paramparčad. Nebo je obasjao jezivi naranđasto-crveni odsjaj. U vazduh su izbačeni komadi usijane grafitne šipke i nuklearnog goriva, radioaktivni materijal koji je počeo da pada po okolini. U kontrolnoj sali 4. bloka
Zbunjeni tehničari nisu mogli da poveruju šta se događa. Instrumenti su otkazivali, alarmi su zavijali. Neki su mislili da je možda posrijedi eksplozija hidrogenskog rezervoara. Nesvesni da praktično više nemaju reaktor. On je raznet i razbacan svuda okolo. U prvih nekoliko minuta, nakon eksplozije, dvojica radnika u reaktorskoj hali izgubila su život, a desetine drugih bile su izložene ogromnim dozama zračenja. Vatrogasne ekipe iz Pripjata pozvane su na mjesto požara, ne znajući pravu prirodu nesreće. Mladi vatrogasci, mnogi tek u 20. godinama, jurili su ka elektrani bez ikakve posebne zaštite, misleći da gase običan požar. Na glavi su imali samo šlemove, bez ikakvih radijacionih odela. Na mjestu požara zatekli su smrtonosnu scenu. Delovi grafitnog jezgra reaktora goreli su izbacujući nevidljive talase radijacije. Voda kojom su pokušavali da gase plamen isparavala je momentalno. Osjećao se metalni ukus u ustima. Prvi znak trovanja radijacijom, iako oni to tada nisu znali. Uprkos opasnosti, vatrogasci su se penjali na krov i prilazili samom srcu havarije kako bi ugasili vatru, nesvesni da time potpisuju sebi smrtnu presudu. Te noći, mnogi stanovnici Pripjata probudili su se i posmatrali čudnovat prizor kroz prozore. Nad elektranom je sjao plavičasti sjaj. Ionizovani vazduh iznad otvorenog reaktora emitovao je sablasnu svetlost u noći. Neki su, vođeni radoznalošću, izašli napolje da vide požar, misleći da nije ništa strašno. Porodice su se čak prošetale do mosta na ulazu u grad, diveći se dalekom plamenu na krovu elektrane, nesvesne da ih obasjavaju smrtonosni zraci. Taj nadvožnjak će kasnije dobiti zloglasni naziv Most smrti, jer se pričalo da niko od onih koji su sa njega te noći posmatrali požar nije dugo poživeo. Radijacija ih je neumoljivo trovala. Deca su te noći spavala u svojim krevetima, dok je nevidljivi otrov padao po krovovima, ulicama i parkovima Pripjata. Jutro posle eksplozije donelo je prve naznake razmjera katastrofe, ali vlasti su i dalje ćutale. U Pripjatu je život tekao relativno normalno tokom 26. aprila 1986. Ljudi su išli na posao, deca se igrala na polju, održavana su čak i venčanja na otvorenom. Sve vreme nesvesni da su izloženi radijaciji hiljadama puta jačoj od normalne. Tek poneko je primetio neobične znake, ukus metala u ustima, glavobolju, mučninu kod nekoliko radnika iz noćne smene. Nekolicina teško obolelih odvezena je helikopterima u Moskvu na lečenje, ali stanovništvu nije dato nikakvo obaveštenje o opasnosti. Radijacija je bila nevidljiva, a bez zvaničnog upozorenja ljudi nisu imali razlog za paniku, baš kako su vlasti i želele. Tek narednog dana popodne, 27. aprila, vlasti su konačno izdale naređenje za evakuaciju Pripjata. Prošle su gotovo 36 sati od eksplozije. Razglasom na ulicama odjeknulo je smireno saopštenje. Drugovi, zbog privremene nepovoljne situacije u elektrani, stanovništvo treba privremeno da se evakuiše iz grada. Ponesite dokumenta i najosnovnije stvari na 3 dana. Autobusi vas čekaju. Mnogi su u žurbi napustili domove, misleći da će se vratiti za koji dan. Ostavljali su kućne ljubimce, fotografije i većinu ličnih stvari. Nevešto zaključavali stanove očekujući skori povratak. Kolone autobusa pod policijskom pratnjom odvezle su stanovnike Pripjata, dok je iza njih ostajao sablasno prazan grad. Taj grad nikada više neće biti nastanjen. Dok su se porodice iz Pripjata sa par kofera u rukama kretale ka nepoznatoj budućnosti, sovjetski vrh je i dalje ćutao o razmjerama nesreće. Tek kada je 28. aprila radioaktivni oblak stigao do Skandinavije, stvari više nisu mogle ostati u tajnosti. Tog jutra, više od 1000 kilometara daleko, radnik u švedskoj nuklearnoj elektrani Forsmark primetio je radioaktivnu prašinu na svojim cipelama. U početku se strahovalo da je problem u švedskom postrojenju, ali ubrzo se ustanovilo da zračenje dolazi s polja. Sve oči su se okrenule ka Sovjetskom savezu.
Pod pritiskom međunarodne javnosti i neoborivih naučnih dokaza, sovjetska državna televizija je 28. aprila uveče, tek oko 21 sat, pročitala kratko saopštenje. Došlo je do nesreće u Černobilskoj nuklearnoj elektrani. Preduzimaju se mere za otklanjanje posljedica. Pogođeni su stručnjaci koji pomažu u sanaciji. Situacija je pod kontrolom. Ni rečju nisu spomenuli razmere katastrofe. Čak i nakon priznanja da se nesreća desila, prava istina je i dalje skrivana. Sovjetsko rukovodstvo, na čelu sa Mihajlom Gorbačovom narednih dana, je minimiziralo događaj. U izvještajima za domaću javnost tvrdili su da je požar ugašen i da nema značajnijeg širenja radijacije. Milioni ljudi u drugim delovima Ukrajine, Belorusije i Rusije nastavili su sa svakodnevnim životom nesvjesni šta se spustilo iz oblaka. U glavnom gradu Ukrajine, Kijevu, 1. maja je održana tradicionalna parada za praznik rada. Ulice su bile ispunjene masama ljudi. Đaci, studenti, radnici, koji su mahali zastavama i nosili transparente, dok je samo 110 km dalje besnela nuklearna katastrofa. Vlasti su znale za opasnost, ali otkazivanje parade bi značilo priznati slabost. Tako su hiljade dece i odraslih provele sate na polju na svečanom vazduhu koji je bio sve samo ne svež. Tog proleća 1986. Kijevljani nisu znali da su u povorkama koračali pod oblacima punim radijacije. Dok je sovjetska javnost bila umirivana lažnim uverenjima da je sve pod kontrolom, prava borba se odvijala na zgarištu reaktora. Nakon što su vatrogasci ugasili posljednje otvorene plamenove na krovu, ostao je gorući problem otvorenog jezgra reaktora koje je i dalje izbacivalo ogromne količine radijacije. Vlasti su mobilisale desetine hiljada vojnika, rezervista i radnika iz cele zemlje da učestvuju u sanaciji. Ove ljude će kasnije nazvati likvidatorima. Helikopteri su danima nadletali zjapeću rupu gdje je nekada bio reaktor, zasipajući je mešavinom peska, gline, olova i borne kiseline kako bi ugušili požar i upili radioaktivne elemente. Pilotima i vojnicima u helikopterima merači zračenja su za par minuta prelazili maksimum. Mnogi od njih su time primili doze zračenja koje su im skratile život, ali u tom momentu niko nije znao ili nije smeo da kaže koliko je opasno to što rade. Situacija je i dalje bila kritična. Nekoliko dana posle eksplozije pojavila se nova, jeziva pretnja. Otopljeno nuklearno gorivo, usijana lava od ostataka jezgra zvana korijum, probijalo se kroz strukturu reaktora. Ispod razbijenog reaktora nalazilo se ogromno podzemno spremište vode, takozvani bazen za hlađenje turbine, koje se napunilo vodom od gašenja požara. Kada bi ta užarena masa puna uranijuma i grafita pala u vodu, došlo bi do druge eksplozije, potencijalno razorne poput manje nuklearne bombe. Sovjetski inženjeri su proračunali najcrnji scenario. Ta eksplozija mogla bi da zbriše čitav černobilski kompleks i ugrozi gradove u krugu od nekoliko stotina kilometara, uključujući i sam Kijev. Neki stručnjaci upozoravali su da bi njen udar bio ekvivalent nekoliko megatona, što bi značilo da bi pola Ukrajine i susjedne zemlje postale radioaktivna pustinja. Suočeni s ovom jezivom mogućnošću, odlučeno je da se po svaku cenu ispumpa voda iz tog bazena pre nego što dođe do kontakta sa lavom iz reaktora. Odabrana su trojica dobrovoljaca, inženjeri i jedan radnik elektrane, Aleksej Ananenko, Valerij Bespalov i Boris Baranov. Javili su se da zarone u mračne, poplavljene hodnike ispod reaktora i ručno otvore ventile za odvod vode. Znali su da idu u gotovo sigurnu smrt. Nivo radijacije u vodi bio je smrtonosan, a tuneli su bili u potpunom mraku i ispunjeni radioaktivnom vodom do pojasa. Opremljeni samo ronilačkim modelima i baterijskim lampama, ušli su u crni ponor. Dok su koračali kroz vodu, Geigerovi brojači su im besomučno krčali. Posle nekoliko napetih minuta traženja ventila po sećanju, uspeli su. Šum vode označio je da se bazen prazni.
Njihova misija spriječila je potencijalno kataklizmičnu eksploziju. Legenda kaže da su ova 3 heroja Černobila ubrzo umrla od radijacije. Ali istina je nešto drugačija. Svi su preživjeli neposredno nakon akcije. Baranov je doduše preminuo nekoliko mjeseci kasnije, 1987. godine, dok su Ananenko i Bespalov doživjeli i starost. Bez obzira na to, oni su ušli u istoriju kao ljudi koji su spriječili da katastrofa postane još gora nego što je bila. Ukoliko vam se dopada ova priča, ne zaboravite da se pretplatite na kanal Balkagram. Vaša podrška nam mnogo znači kako bismo i dalje mogli da istražujemo najmračnije tajne i zaboravljene priče istorije. Kliknite dugme za pretplatu i pridružite se zajednici ljubitelja istorijskih misterija. Hvala vam. Vrijeme je prolazilo, a borba za obuzdavanje Černobila nastavila se mjesecima nakon eksplozije. Hiljade likvidatora smenjivalo se na terenu. Čistili su krov susjednog 3. reaktora gdje su bile razbacane ultraradioaktivne krhotine grafita i goriva. Zbog ekstremnog zračenja, robotizovane mašine koje su Sovjeti poslali na krov ubrzo su otkazale. Elektronika im je bila spržena dozama radijacije. Preostalo je da posao obave ljudi. Nazivali su ih bioroboti. U olovnim prslucima i gumenim maskama vojnici i radnici su istrčavali na krov pored razbijenog reaktora. Imali su samo 90 sekundi da lopatama pokupe što više smrtonosnih ostataka i bace ih nazad u ruševinu reaktora. Potom bi istrčali napolje, a na njihovo mesto bi dolazila nova grupa. Ti hrabri ljudi su za minut 2 na krovu primali doživotnu dozu zračenja. Mnogi su se kasnije teško razboleli. Zauzvrat, dobili su sat vremena odmora, 100 rubalja nagrade ili ponekad samo značku za hrabrost. Prava priroda njihovog zadatka i posljedice po zdravlje držane su daleko od očiju javnosti. Dok su jedni čistili krov, drugi su radili ispod zemlje. Vojna komanda je angažovala brigade rudara iz Donjecka i drugih krajeva Sovjetskog saveza. Njihov zadatak bio je da iskopaju tunel ispod reaktora broj 4. Radili su danonoćno, gotovo bez prestanka, u teškim uslovima. Ispod tla temperatura je dostizala i 50 stepeni Celzijusa zbog toplote koja je dopirala iz reaktora. Mnogi su kopali gotovo goli, samo u pantalonama, znojeći se i udišući prašinu, kako bi što pre stigli ispod reaktora. Plan je bio da se ispod postavi specijalna ploča sa sistemom za hlađenje tečnim azotom, koja bi ohladila užarenu lavu i spriječila je da se probije dublje u zemlju i zagadi podzemne vode. Rudari su kopali znajući da se izlažu radijaciji, ali većina nije marila, govorili su. Moramo spasiti domovinu. Posle mjesec i po dana neprekidnog rada, iskopali su ogromnu komoru ispod reaktora. Srećom, do tog trenutka se jezgro već delimično ohladilo i nije se probilo do tog nivoa, pa rašladni sistem na kraju nije ni aktiviran. Ipak, trud tih ljudi verovatno je kupio dragoceno vreme da se situacija drži pod kontrolom. Mnogi rudari kasnije su trpeli zdravstvene posljedice. Prema nekim podacima, prosječan životni vek onih koji su radili u tunelu bio je znatno skraćen. No, o njihovoj žrtvi se u sovjetskoj štampi tek ponegde stidljivo pisalo, uglavnom slaveći njihov heroizam, ali ne i priznajući zbog čega je taj heroizam uopšte bio potreban. Do kraja 1986. godine sovjetske vlasti su proglasile da je katastrofa sanirana. U neverovatno kratkom roku, za svega 7 mjeseci od nesreće, izgrađen je ogromni betonsko-čelični sarkofag preko ostataka reaktora broj 4. Taj sarkofag, podignut uz nadljudske napore likvidatora, trebalo je da zatvori unutra preostalu radijaciju i kontaminirani materijal. Zvanično, time je Černobil stavljen pod kontrolu. Ipak, iza propagande pobjede krila se i dalje ogromna opasnost. Ispod sarkofaga je ležalo preko 200 tona rastopljenog nuklearnog goriva, peska i šljake, takozvano slonovsko stopalo, jedna od najradioaktivnijih masa na planeti.
Vlast je tvrdila da je sve bezbedno, ali naučnici su znali da će Černobil još decenijama predstavljati pretnju. Sarkofag je prokišnjavao već nakon nekoliko godina, a privremeno rješenje moralo je biti zamenjeno novim. No, o tome se kasnih 80-ih nije govorilo naglas. Tek 30 godina kasnije, 2016. godine, Černobil je dobio novu, trajnu zaštitu. Uz financijsku podršku međunarodne zajednice, podignut je novi sigurnosni sarkofag. Gigantska lučna čelična konstrukcija teška oko 36.000 tona, koja je pažljivo navučena preko starog oštećenog sarkofaga. Ovaj novi štit trebalo bi da zadrži radijaciju pod kontrolom narednih 100 godina i omogući bezbedno demontiranje ostataka reaktora unutar njega. Ovaj građevinski poduhvat, završen 3 decenije posle katastrofe, pokazuje koliko su posljedice Černobila dugotrajne. Čak ni to nije konačno rješenje. Radioaktivni materijal u utrobi reaktora 4 ostaće opasan još hiljadama godina, pa će Černobil ostati izazov i za buduće generacije. Dok se fizička bitka sa posljedicama nesreće odvijala na terenu, paralelno se vodila i bitka za istinu. Sovjetske vlasti su od prvog dana krenule u informacioni rat, nastojeći da kontrolišu narativ o Černobilu. Interna dokumenta, koja su tek decenijama kasnije isplivala na svetlost dana, pokazuju razmere zataškavanja. Jedna poverljiva direktiva sovjetske propagande iz jula 1986. nalaže medijima da se zabrani objavljivanje bilo kakvih konkretnih informacija o radijacionoj situaciji, stepenu kontaminacije okoline, razmerama dekontaminacije, pa čak i o radioaktivnom zagađanju hrane i vode ukoliko prelazi dozvoljene koncentracije. Sve je to proglašeno državnom tajnom. Čak ni stanovništvo u pogođenim oblastima nije smelo znati punu istinu. Bilo je zabranjeno povezivati zdravstvene probleme sa radijacijom iz Černobila. Lekari su dobijali instrukcije da obolelima od zračenja postavljaju druge dijagnoze, poput viroze ili iscrpljenosti, kako bi se umanjila ozbiljnost situacije. U mjesecima posle nesreće, sovjetska televizija prikazivala je snimke nasmejanih evakuisanih građana kako se navodno uskoro vraćaju svojim kućama, što se nikada nije desilo. Ili intervjue sa radnicima elektrane koji hrabro nastavljaju da rade na preostalim blokovima. Sve u cilju stvaranja utiska da je kriza minimalna i pod kontrolom. I zaista, neverovatno, ali istinito. Nuklearna elektrana Černobil nastavila je sa radom i nakon katastrofe. Reaktori 1, 2 i 3, koji su ostali netaknuti ponovo, su pokrenuti u mjesecima posle nesreće, jer Sovjetskom savezu je bila potrebna struja. Radnici su se vratili na to zagađeno mesto i narednih godina proizvodili električnu energiju tik uz zapečaćeni reaktor 4. O ovome se u javnosti jedva govorilo. Tek mnogo kasnije otkriveno je kolikom su riziku bili izloženi i ti ljudi. Reaktor broj 3 je radio sve do 2000. Godine, kada je posljednji put ugašen pod međunarodnim pritiskom, čime je Černobilska elektrana konačno potpuno penzionisana. Na međunarodnoj sceni Sovjeti su se suočili sa gnevom i nepoverenjem. Na specijalnoj konferenciji IAEA u Beču u avgustu 1986. sovjetska delegacija na čelu sa naučnikom Valerijem Legasovim predstavila je svetu izveštaj o uzrocima i posljedicama nesreće. Legasov je detaljno opisao tok događaja i tehničke aspekte katastrofe. Međutim, pod pritiskom pretpostavljenih propustio je da pomene ključnu stvar. Konstruktivni nedostatak reaktora RBMK i činjenicu da je upravo taj fatalni dizajnerski propust, koji su nadređeni znali godinama unapred, odigrao veliku ulogu u eksploziji. Zvanična linija Moskve i dalje je bila da su glavni krivci ljudska greška i nepoštovanje procedura od strane osoblja elektrane. Nekoliko nižih funkcionera i inženjera, uključujući zamjenika glavnog inženjera Anatolija Đatlova i direktora elektrane Viktora Brjuhanova, izvedeni su pred sud i osuđeni na zatvorske kazne zbog grubih grešaka.
Time je sovjetsko rukovodstvo pokušalo da zatvori ovo poglavlje. Pronašlo je žrtvene jarce i svetu poručilo da je pravda zadovoljena. Ipak, istina nije mogla zauvek biti ugušena. Valerij Legasov, čovjek koji je svojim znanjem i zalaganjem tokom krize spasao nebrojene živote, mučio se sa grižom savesti. Znao je da katastrofu nisu prouzrokovali samo tehničari u noćnoj smeni, već i čio sistem koji je postavio loš dizajn reaktora, ignorisao upozorenja i potom zataškavao posljedice. Godinu i po nakon nesreće, na drugu godišnjicu katastrofe, 27. aprila 1988. Legasov je oduzeo sebi život u svom stanu u Moskvi. Pre toga je snimio audio kasete na kojima je ispričao sve što je znao o Černobilu, uključujući i ono što je morao da prečuti u zvaničnom izveštaju. U tim potresnim svjedočenjima Legasov je razotkrio propuste u sistemu, laganje javnosti i opstrukcije istine. Njegove reči odjeknule su kao posljednje upozorenje. Kolika je cena laži? Tek posle njegove smrti, sovjetske vlasti su počele da menjaju bezbednosne protokole i priznaju neke od grešaka. Legasovu posthumno nisu dali zvanična priznanja koja je zaslužio, ali za mnoge on je postao heroj istine, čovjek koji je žrtvovao i karijeru, i na kraju život da bi svet saznao šta se zaista dogodilo u Černobilu. Padom Sovjetskog saveza, početkom 90-ih, mnogi tajni dokumenti o Černobilu počeli su da izlaze na videlo. Nova nezavisna država Ukrajina otvorila je arhive KGB-a. Saznalo se za one ranije incidente i upozorenja pre 1986. godine koji je stari režim gurao pod tepih. Svet je polako sklapao mozaik istine. Procene o posljedicama nesreće postajale su sve ozbiljnije. Zvaničan broj direktnih žrtava, koje je Sovjetski savez priznao dugo, je bio samo 30 i jedna osoba. Uglavnom vatrogasci i radnici, koji su umrli od akutnog radijacionog sindroma u prvim nedeljama. Ali stvarne ljudske posljedice bile su mnogo veće. Hiljade likvidatora umirale su narednih godina od različitih oblika kancera, srčanih oboljenja i drugih bolesti. U godinama nakon nesreće, među decom iz zagađenih oblasti drastično je porastao broj slučajeva raka štitaste žlezde, posljedica udisanja radioaktivnog joda u danima nakon eksplozije. Do 2016. godine Svjetska zdravstvena organizacija procenila je da bi oko 4000 ljudi u Ukrajini, Belorusiji i Rusiji moglo umreti od posljedica izloženosti radijaciji iz Černobila. Druge studije, pak, navode i mnogo veće brojke ako se računaju i indirektni efekti širom Europe. Organizacije poput Greenpeace-a iznosile su procene od više desetina hiljada smrtnih slučajeva zbog dugoročnih efekata. Pravi broj nikada neće biti precizno utvrđen, ali je jasno da je daleko veći nego što je sovjetska propaganda ikada htela da prizna. Ekonomske i društvene posljedice također su bile ogromne, ali o njima se retko govorilo otvoreno. Ogromna područja poljoprivrednog zemljišta u severnoj Ukrajini i Belorusiji kontaminirana su radioaktivnim padavinama. Više od 300.000 ljudi moralo je biti trajno raseljeno iz svojih domova. Čitava sela i gradovi su evakuisani i ostavljeni da propadaju, pretvarajući se u gradove duhova obrasle vegetacijom. Mnoge porodice nikada se nisu vratile, a trauma gubitka zavičaja prenosila se generacijama. Sovjetska ekonomija pretrpela je ogroman udarac. Procenjuje se da je sanacija Černobila i preseljenje stanovništva koštalo na desetine milijardi rubalja. Neki istoričari i političari kasnije su tvrdili da je Černobil bio jedan od klinova u kovčegu Sovjetskog saveza. Udar ne samo na financije, već i na poverenje građana u sistem. Kako verovati vlastima koje su tako nešto krile? I sam Mihail Gorbačov, posljednji lider SSSR-a, izjavio je da je Černobil možda više doprineo padu Sovjetskog saveza nego njegova politika perestrojke, jer je razotkrio sve mane sovjetskog sistema
pred očima sopstvenog naroda i celog sveta. Danas, 4 decenije nakon eksplozije, Černobil i dalje lebdi između mita i stvarnosti, opominjući koliko skupo mogu koštati laži i zataškavanja. Zona isključenja od 30 km oko elektrane ostaje nenaseljena, kao postapokaliptični pejzaž gdje priroda polako osvaja nazad ono što je nekada pripadalo ljudima. U gradovima duhova, poput Pripjata, vreme je stalo. Školski dnevnik sa upisanim datumom 26. aprila 1986. i dalje leži otvoren na stolu u učionici. Rđa je prekrila veliki ringišpil u zabavnom parku, koji nikada nije dočekao svoje prve posjetioce planirane za praznik 1. maja te godine. Ironično, u odsustvu ljudi, divlje životinje su se namnožile. Vukovi, jeleni, divlji konji i razne ptice žive u radioaktivnom rezervatu prirode. Život pronalazi način čak i u kontaminiranoj zoni, ali tragovi radijacije su i dalje prisutni u svakom listu i svakoj kapi vode. Nauk Černobila ostaje zapisan u istoriji. Kolika je cena laži? Kada vlasti odluče da istina nije pogodna, posljedice mogu biti katastrofalne. Černobilska katastrofa više nije tajna. Vremenom je istina isplivala na površinu, zahvaljujući hrabrim pojedincima, novinarima, naučnicima i otvorenim arhivama. Saznali smo šta se dešavalo iza zavese cenzure i propagande. Saznali smo za heroizam običnih ljudi gurnutih u nemoguće situacije. Saznali smo i koliko je svet bio blizu ivice još veće katastrofe. Danas, 40 godina kasnije, Černobil nije samo mračno poglavlje istorije, već i studija slučaja o opasnosti skrivanja istine. Dok god pamtimo tu lekciju, žrtve Černobila, i oni koji su izgubili živote, i oni koji su izgubili domove, i oni koji su se borili da spasu druge, neće biti zaboravljeni. Na kraju postavlja se pitanje, šta su nam krili 40 godina? Skrili su nam to da je katastrofa mogla biti sprečena, da su se na vreme poslušala upozorenja. Skrili su prave razmere radiološke kontaminacije i broja žrtava, da bi sačuvali obraz sistema. Skrili su sudbine hiljada ljudi iza statistika i tehničkih izvještaja. Ali istina, ma koliko zakopana, našla je put. 40 godina kasnije znamo mnogo više nego što smo znali 1986. I dužni smo da tu istinu prenosimo dalje. Ako vam se ova priča svidjela, ostavite like i podelite je sa drugima. Također, pretplatite se na kanal Balkagram za još ovakvih dramatičnih priča iz istorije i misterija koje istražujemo. Podelite u komentarima vaše mišljenje o Černobilu. Da li se sjećate kada ste prvi put čuli za ovu katastrofu i šta vas najviše pogađa u ovoj priči? Hvala vam što ste ostali sa nama do kraja. Do sljedeće priče, ostanite radoznali i čuvajte istinu.